Rawih muakadu jimuh mulai puasa syukur nihan alhamdu kamdapo nepokia. Ulai semapu-mapu pakai nyawak pertama wat manuk misak karu wat munih gulai iwa. Wat tiung wat tahu wat tempe sambolaha niat na saya perlu kalau lancar sunyin na. Masjid setok kebunyi tadarus panjanihan kagah sana ngisini ngebaca pula limban. Kalau diberkah ni dapat nambah amalan pakai sangu kak nanti jadi guai usungan. Sedang kano puari cerita dalam karangan susun 10 jari jajama semahapan. Lambar 22 Maret 2023. Azwar Halim Putra Barnas Makani Kidung Sakti Serupuk Barnas Lalau Lampung Barat.